Poezija je lijek za dušu. Ona hrani i oplemenjuje svakog insana. Bajram je izvrsna prilika da upravo danas govorimo o poeziji, pjesmi i muzici. Esselamu alaikum i Bajram šerif Mubarek olsun želim svojim narednim gostima Ildi Arnautović i Rafidu Subašić. Dobro nam došli. Alaikum selam. Allah razjela. Imama Bajram šerif Mubarek olsun. Hvala vam na pozivu. Čast i zadovoljstvo nam je danas biti vaši gosti i s vama bajramovati. Hvala vam što ste se odazvali na ovaj dan da nam budete gosti. A evo, Bajram je prilika da nam se duše raduju i uživaju. A uz poeziju sigurna sam da ćemo ove trenutke koji su ispred nas učiniti baš takvima. Uz drage goste, kakajku Ildu Arnautović, pjesnikinju, profesoricu, majku troje djece i profesoricu mnoge djece u našem gradu, potpunit ćemo ovo današnje poslijepodne. A sve to ćemo još dodatno oplemeniti muzikom naših gostiju Rafida Subašića, Enesa Ibričevića, umjetnika i muzičara koji nam evo ove bajramske trenutke zaista čine ugodnim. Ilda, vi ste autorica pjesama koje su se našli u preko 20 međunarodnih zbirki pjesama. Kako se rodila ljubav prema poeziji ili je ona na neki način uvijek bila dio vas? Tako je. Moje pjesme se nalaze u preko 20 zajedničkih međunarodnih zbirki pjesama. Autorica sam i samostalne zbirke pjesama Miris čežnje. Pa ljubav prema poeziji u meni, otkako znam za sebe, još u ranom djetinjstvu u osnovnoj školi bila sam članica literarne sekcije. Svoje pjesme sam često slala u dječje časopise i one su bile objavljivane. U tinejdžerskom periodu pisala sam poeziju, prozu, ali nisam nigdje objavljivala, nego sam onako imala neki kao svoj spomenar, svoj dnevnik. U nekim 40. godinama sasvim slučajno sam došla do tog svog dnevnika. Onda ponovo se u meni rodila, odnosno oživjela ljubav prema poeziji i počela sam da pišem poeziju. Odvažili se? Da, odvažila se da pišem poeziju i onda skupila dovoljno hrabrosti da javno izađem sa tom poezijom, da ukoričim svoje pjesme i objavim svoju prvu zbirku pjesama. Rafide, vi ste umjetnik, također vezan za poeziju, kompozitor ste, izvođač. Često kažemo da su se duše prepoznale. Pa evo, kako je došlo do vašeg poznanstva sa Ildom koje evo uspješno traje, je li tako? Pa evo nekako čudne su putevi Božji i vjerovatno slični ljudi se sretnu na toj putanji jer kako ono kažu duše su se već prepoznaju već od ezela, od praiskona, jel? Pa možda je neko, ja mislim, ako neki me Ilda ispravi, ako je, mislim, poetsko večer da je bilo. Poetsko večer Rumi u nama. To. Tako, a ja sam na kraju krajeva neki pjesnik, mada sam malo zapostavio poeziju u zadnje vrijeme. I eto, došlo je do suradnje nekako. Poezija vas je spojila. Spontano i evo nekako radimo ovaj projekat na obostrano zadovoljstvo uz našeg Enesa, maestra. I oplemenimo još uz naše saradnike iz Kaknjana, kako se zove pijanista ovaj naš? Kerim je bio s nama, Kerim Mandra. Eto, lijepo. I ko je još bio na gdje smo bili sad? U Kući Sevdaha kad smo radili promociju. Kerim je samo bio s nama. Samo Kerim Mandra. Vrstan instrumentalista iz našeg lijepog Kaknja. Tako je, naš Kaknja. Tako, naši gore list, jel? Ilda, vaša zbirka duhovne i ljubavne poezije Miris čežnje uvodi čitaoca i slušaoca u svijet iskrenih osjećanja. Koliko ste utkali sebe u ovu zbirku i da li ste zadovoljni ocjenama onih koji su pročitali zbirku? Pa da bi nastala jedna pjesma, potrebno je dosta emocija, da budu jake emocije. Zaista svaka pjesma koja je lijepa i dobra rađa se iz jakih emocija. Pjesnik utka dosta svoje duše u svaku pjesmu, pa tako je i moje isto tako dosta duše u ovim mojim pjesmama. Sa mnogo ljubavi sam pisala svoje pjesme, što su i prepoznali čitaoci i dopada im se. Kritike su zaista odlične. Često puta mi se javljaju ili me na ulici sretnu, kažu kako su im se dopale pjesme, kako su se prepoznali u nekim mojim pjesmama,
kažu neke pjesme kao da su pisane o meni ili za mene. Neke pjesme su im čak, kaže, ako su starije osobe u pitanju, oživjele sjećanje na mladost, na djetinjstvo i tako. Uglavnom, to je najljepši kompliment za vas kao autora. Ta povratna informacija, to je nešto zaista što je meni najljepše i vjetar u leđa za dalje. Dobro, svakako ću vas zamoliti evo da pročitate jednu pjesmu po vašem izboru, a vašeg prijatelja Enesa. Zamolit ćemo za nekoliko taktova muzike. Naravno, rado. April i Ramazan. Sastali se April i Ramazan. Golutaš u misli kao da si pozvan. Pa još i snijeg okitio beharli grane. Šta u sjećanje sve može da stane. Šeher, kandilji, miris lepina, milo zvuk ezana. Sjetih se eto i prošlih dana. I sjetna i sretna gledam u aprilsku noć i pahulje bijeli. Smjenjuju se emocije, čas tužne, čas vesele. I kao jučer da je bilo, jasno mi pred očima sve. Džabe čovjek zatrpa uspomene, isplove opet na površinu one. I vidim jasno, vidim sve i šapate čujem zaljubljene. U parku pod izbeharalom granom skriva se dvoje od aprilskog snijega. Behar se kruni, pahulje bijele, a njihove oči ponovo se srele. Ona ga pita, sanjam li, bajka, čarolija, ovo šta je? A on joj veli, ne sanjaš, mila, sve je java. Čuješ li, evo, iz zvuka ezana, maštam o ovom od kad te sretoh još od prošloga Ramazana. Divno. hvala. Evo, Rafide, u ovom nekako kontekstu pod utiskom smo ove pročitane pjesme. Kažite nam, malo nam prenesite te emocije, kako izgledaju poetske večeri koje organizujete uz Ildinu poeziju. Kako ljudi reaguju kada se spoje muzika i poezija? Pa mislim da je dobar je povratni utisak od publike, jer pogotovo što nastojimo malo drugačije to modernizovati, kako da kažem, uz zvuke maestra Enesa Ivričevića. Jer živimo u ovom brzom vremenu i ljudi ne mogu da dugo čitaju, da dugo prate nešto. Moramo imati nešto inovativno. Jeste, da, ima nekakvu muzičku pratnju, a opet ta muzička pratnja da ne poklopi, ne pokrije tekst sam. Tako da onako, on to jako lijepo, fino radi. Eto, sarađujemo dugi niz godina, Enes i ja inače od ranije. Tako da, evo, nastojimo da obogatiti to male pauze se napraviti u sklopu tog programa, promocije i sa par sevdalinki, par duhovnih pjesama, instrumentala, tako da i nekako brže ide kao program, naš TV program, da ima neku dinamiku. I lakše ide. Nastojimo, ako Bog da, imamo u planu također snimiti, znači da snimimo kao CD, kao snimak studijski, sve ove poezije, naravno uz muzičku pratnju, još neke inovacije, još dodatnih instrumenta, tako da je lakše i lakše je pratiti to i lakše je da je uho lakše zapamti to i prihvati u ovom novom brzom vremenu. Instant vremenu, ja bih rekla svakako. Ilda, promocija zbirke je bila u nekoliko gradova. Kakvi su vaši utisci i možemo li evo reći da je ljubav prema poeziji, da ona traje u svim vremenima? Da, prva promocija je bila u Sarajevu. Nakon promocije u Sarajevu nizale su se promocije u Travniku, Kaklju, Zenici, Visokom, Živinicama. Utisci su zaista predivni. Povratna isto tako informacija od publike, imamo sve pohvale. A poezija jeste nešto što nam je potrebno sada više svima nego bilo kada u ovom vremenu kad se čovjek otuđio od sebe. Hrana za dušu. Hrana za dušu. Tako i nakon promocija kažu zaista prisutni da su napojili svoju dušu, nahranili svoju dušu, da su uživali, odmorili se.
I ovo što je Rafid rekao, uživaju i u muzici, uživaju i u poeziji. Zaista bude hrana nešto prelijepo. Divno. Ilda, vi ste neko ko kroz svoju profesiju nastoji ljubav prema poeziji prenijeti i na mlađe generacije, ili tako? Jedan je vaš učenik osvojio nagradu za poeziju. Možemo li evo reći da ste vi bili njegov mentor i podrška? U školi u kojoj radim vodim literarnu sekciju. Prošle godine sam poslala radove od svojih učenika na jedan međunarodni natječaj u Banja Luci, Dječje carstvo. Moj učenik je ušao u finale, onda smo išli, moj učenik i ja, u Banja Luku i on je u finalima, znači drugo mjesto je osvojio na tom međunarodnom dječjem poetskom konkursu i festivalu. I ove godine isto tako radim sa učenicima, vodim literarnu sekciju. Ove godine smo se odlučili na to da radove, sve pjesme koje smo u toku 2 godine pripremili, da ih objedinimo u jednu zajedničku zbirku učeničkih radova. Na tom projektu radimo sa poznatim književnikom za djecu Šimom Ešićem, pa se nadamo, ako Bog da, do kraja školske godine da ćemo imati i tu zbirku pjesama, učeničkih pjesama. Kad bude, bit će, ako Bog da, promocija u školi, a svakako vas ćemo obavijestiti, bit ćete pozvani. Naravno, vjerujemo da će i to biti jedan uspješan projekat. A Rafide, koliko je važno da kroz vaše promocije, a evo i u ovakvim programima, oživljavamo ljubav prema poeziji? Pa poezija je neka ljepota, kako da kažem, već malo arhaična u ovom hiperprodukcijskom vremenu, brzom vremenu života. I vjerovatno je jako važno jer da se ne udaljimo puno od duše, ipak to vraća nekakvom mirnijem vremenu kad je knjiga bila i biblioteka puno nam bliža od mobitela. Tako da neka naravno i tehnologije nove, ali nekako ne smijemo knjiga, jer knjiga je ono što se knjigom piše, perom piše, jel? Ona, mislim, ipak biti neki prioritet. A ljudi prihvataju to nekako jer kao lijek i odmor za dušu. Tako da nam je drago ako ikog nasmijemo, obradujemo i oživimo neke stare uspomene ili nove ili potaknemo nekog da piše kao učenika koji je osvojio i te vrijedne nagrade. Mislim da je dobra stvar jer da ne bude ona po onoj izrez, jel, kaže kako Bosancu sakrijete pare u knjigu da je nikad neće naći. Ipak da ne bude da je to tako, da ipak promovišemo pisanu riječ. Naravno i edukacija je tako, ako Bog da, mislim da je svijetla budućnost pred nama i radosne vijesti. Ako Bog da. Evo našim gledaocima preporučujemo, posebno zaljubljenicima u poeziju, da obavezno pročitaju vašu zbirku, a vas ću zamoliti prije nego što završimo ovaj razgovor za još jednu pjesmu. Naravno. El Hadi, El Mudžib. Meleci spuštaju kišne kapi na krilima mehkim. Miluju krov doma moga. Kao da čujem zvuke naja. U polutami sobe prigušena svjetlost. Tiho je, umor savladao, kapke teške. Spava selo, usnuo grad. Moje srce u ašku gori. Ljubav prema voljenom kola venama mojim kuca u bilu poput života. Zadnja trećina noći, tišina, mjesečina. Podižem svoje ruke ka nebeskom svodu u vječnom kretanju. Vrelim i gorkim suzama molim. Želim da sperem grijehe i tugu što poput hrđe obuzimaju srce moje. Srce hudo, od grijeha teško, a tako od aška i čežnje za tobom milostivi gori. Oči suza pune, usne pomjeram, a srcem te dozivam. Gospodaru, o ti koji si prijatelj usamljenima, budi prijatelj meni i svima
koji te dozivamo i čeznemo za društvom tvojim. O ti koji si nada očajnima, utočište ispravnima, budi nam nada uvijek i daj da budemo među ispravnima kojima si utočište ti. O ti koji poznaješ sve tajne skrivene, ako su moje tajne grešne, ja, Rabi, oprosti mi ih i ne dozvoli nikada da se moje lice okrene prema zidu srama. O ti koji ne zamjenjuješ istinu sa neistinom, uputi me na pravi put, put istine. O ti koji ispunjavaš želje iskrenima, ublažavaš tugu tužnima, stavljaš krune na glave uzvišenima. Ublaži tugu koja kao obruč moje iz srca tvojih robova steže. Smiluj se, milostivi, oprosti, samilosni, srca koja od aška za tobom gore, od hrđe grijeha dunjalučkog života oslobodi, milostivi, ja, Rabbi. Divno. Uz ove lijepe stihove završit ćemo ovaj razgovor. Ilda, Rafide, hvala vam na ovom gostovanju. Evo, ispred naše TV kuće ja vam darujem skromne hedije. Hvala. Izvolite. Izvolite, Ilda. Hvala lijepa. Evo, nadam se da ćemo nekom prilikom opet ugostiti vas ovdje, slušati još divne poezije. Nadam se. Biće nam čast i zadovoljstvo uvijek kad nas pozovete da vam dođemo i odazovemo se vašim pozivom. Svakako.